Utongoi wa chama cha Wiper ni watha na kwikia maobisi miongo itatu nthini wa wadi cionthe cia makueni nzikayoni cia kwa manja chama kikuondwa kumukwata Mbau Kalonzo Musyoka savalini yake ya usumbi mwakani wa 2027. Matongoni mwene kivila wa Wiper makueni Francis Mutuku na ma-MCA ma chama pamwe na Speaker Douglas Bilo ni matha na kumia ndongoi ya kukitia UMCA kila wodi maitho cha muika wa Gen Z chamani ki na ingi kumweta kuwetakana menda kunenga Kalonzo thei wa kuthi kaunti ingi ana muiki yo kana makueni nzebe ni ngwate Caleb. Measiane muvango mwa kunenga ndongo ya chama cha Wiper Dr. Stephen Kalonzo wa Musyoka mwanya wa kumanda kula kaunti ingi kuungomene yake makwatite nzeve ikaluma. Nitaasia ta chama niti kuhakikisha kana ithie nitekeangea ya kwetesya Dr. Stephen Kalonzo Musyoka kivila cho sumbe na tikwenda onaikina makueni tita tayari na itambia kumomonde na itekeangela itawakakwilo makiweta kana mena mwikio mwaka wa 2027 ni mwaka wa Kalonzo ndini wa mautia la meka itina waomba no la matwa isya mukawani umuva musieni wa wote mbene kwamba kwekeria kana wodi cionthe cia miongo itatu ni ciathi wa novisi wa chama ki na kando na ki makaungamya ndongo isya kila kivila kwambisya governor kuvikia OMCA kana ndio bingwa mobisi ma chama katika award zitu cionthe si 30 ila si makueni nitaazia pa award onemwe titeithwa na candidate by ward onemwe titeithwa na candidate. I want to repeat na ward ila titeithwa na candidate niti kwambia metalatala ya make sure kana titeithwa na candidate in the 30 wards by constituency titeithwa na candidate na constituency la makueni titeithwa na candidate nitambia ngea ya kwikia candidate patingwa county cionthe cia Ukamba na cia makueni na ciete na women rep na twina governor isu twina thinacio aiti usongana mo atwitetheanisya pala batonekana kou nienda weta categorically kula kunuvitwa andu batema Wiper ngela yeki wo munthi nitambia na baikucioketina ikulyo ya kana muvango unu wondu itatiso uthukumi wa serikali wakati makueni ama nengane mausungio kivuthukanyo mbeya muma yasya ethani kuthukuma wa mayona na ange kuwetakana ni aki ya mwene nthi wa makueni kuthukumwa ni serikali wakati vatia kuvathulwa ngitha maendeleo ma Kenya Kwanza tititha atisi na kile ithe titha atisi maendeleo ala maingi bitu kwata kwizila kwa governor wa makueni kwinda be kindu kya Kenya Kwanza kinza wiki leka lamba twambilo ndisi nenda iboki maelesi nenda no mai mundabia ni chao igade mane balaki yo munda tikulyo dwake ni lazima ithele nundu ni haki ya makueni numba ile ikwa kwa baya lazima ithele na lelu ile sia ile tekwikiwa lazima ithele kwa uti tuikukulya ate twisubane nikenda twisekuka kuzindi wa kukwito aye twikuna siasa ile sia elite nundu pala uruto kabicha 2027 lebo tukoselela na Kalonzo tuminukilia maweazu ni mathuithia muika wa Gen Z kulika chamani ki na kumatha kumakwata Mbau nzikayoni sio mambe ivila si kivathukanyo na nibwa mete na Kalonzo akabiti aba you alamate isi kana makueni kui Wiper kana mundu we ene kulyo kwatile ni chambia Caleb Chalo, Mutongo TV, Vilingi wa Mauvo. Wiper.